građani, drage komšije, ovo je moj prvi politički govor, tako da morate da razumete malo treme i možda neka nesigurnost. Moje ime je Zlatana Ankić, ja sam kandidat za pokrajinskog poslanika. Donedavno se nisam bavila politikom, jer sam smatrala da sportista treba da se bavi sportom. Postala sam majka, dobila nove uloge u životu, počela da sagledavam život iz više perspektiva i bivala sve više razočarana. Razočarana sam bila kao sportista, jer je od epiteta grada sportova mom gradu ostalo tužno sećanje, a sportisti se pretvorili u prosjake koji moraju da mole za sve. Kao majka, jer su u ovom društvu majke i deca samo materijal za jeftine političke poene u predizbornim kampanjama. Borba protiv bele kuge je samo fraza aktuelne vlasti. Bila sam razočarana kao žena, jer su žene marginalizovane u našem društvu. Često rade za manju platu, potpuno isti posao kao njihove muške kolege. Teže napreduju. Žena bez dece teško nalazi posao, a mlada žena sa decom još teže. Žene su najčešće mete mobinga. Danas žena na selu je zatvorena u svoje dvorište sa minimalnim šansama da učestvuje u društvenom životu. Bila sam razočarana kao građanin, jer mi je dosta da me vode političari bez škole, bez dana radnog staža, samozvani politikolozi koji nisu u stanju da vode ni svoju porodicu ni domaćinstvo. Zato sam odlučila da promenim svoju sadašnjost i budućnost svoje dece. Znam da mnogi od vas sada ovde isto tako osjećate, ali mislite da sam čovek ne može ništa da postigne. I u pravu ste, ne može. Zato sam ja sada deo najjačeg tima sa kojim mogu da promenim naš život. Taj tim se nalazi na izbornoj listi Pokrenimo Zrenjanin, a predvodi ga Goran Knežević. Nažalost, danas je i reč i obraz u političkom smislu skroz devalvirala i to je otprilike postala neka skoro najjeftinija roba na političkom tržištu. Evo danas, pre nego što sam krenuo, gledao sam informativne naše emisije, jedne vesti, druge vesti, prosto da čovek ne veruje, da ne verujemo gde živimo, kao da smo sa neke druge planete, kao da oni tamo prenose vesti o nekoj drugoj zemlji, o nekim Marsovcima ili, ajde, najblaže rečeno nekim Švajcarcima. Vesti idu redom, ukinut porez za bebi opremu, rasterećeni porezi raznorazni, povećanje plata, povećanje penzija, poljoprivrednicima nove subvencije, a između ostalog, evo, tu su i naši drugari koji se bave poljoprivredom, koji su mi sad javili da su blokirali put u Čenti, jer upravo ništa im država nije dala da bi mogli da se bave tom granom i da zarađuju i sebi za život i ovoj državi. Nemate, kad gledate televiziju, nema valjda telića i jagnjića koga predsjednik Republike nije pomazio ili neće pomaziti do kraja kampanje. U Zrenjaninu slična stvar. Kao da živimo u nekom drugom gradu, kao da smo van ovog sveta. Pre 3 godine su oterali investitore koji su došli da naprave aerodrom. Evo sad čitam i po svim medijima ima, kaže, najbolja investicija koja treba da se desi u Zrenjaninu, otvaranje aerodroma, to je naša razvojna šansa, to je naša strategija, treba dovesti investitore. Odjednom su se uhvatili lopata svi. Ja ne znam da li je od njih neko držao lopatu. Ne možete se da se skine sa ekrana, svaki dan po dvojica, trojica nabacuju neke lopate i stavljaju kamene temeljce. A nisu u stanju da okrećeno stoji na Nikoli Tesli, na Bukovčevoj kući stoji ona ograda, sigurno 6 meseci nisu u stanju da to okreće, a svaki dan neka nova investicija i nešto se novo radi. Pa dosta je, znate ljudi, mnogo je. Ili ajde konačno da pojednostavimo onako skroz. Birat ćemo između sa jedne strane Demokratske stranke i njenih satelita, videli smo kako to izgleda, i biramo između druga strana, ono belo, to su ovi ljudi koji žele promene. Tvrdim, uveren sam, da u Srbiji, da u Zrenjaninu ima
mnogo više onih ljudi koji žele promene. Ne može se ovako, naravno. I zato vas sve pozivam da vi, dragi prijatelji i komšije, da vi pozovete vaše prijatelje i komšije, da oni pozovu svoje prijatelje i komšije zbog odgovornosti prema svima nama, odgovornosti prema mlađima, prema onima što dolaze, da izađemo od tog 6. maja i da ih počistimo i da ih pošaljemo u političku istoriju. Hvala vam i do pobede!